باشه کاریگریان شر نوبر ایران و اسرائیل لسر ترکیه چن ابوچه اردوغان دبیجیتن افشار ده همین افچه و گریتن آیا افشار ده پروسه آشتی و چارەسەریە یا کل ترکیه دست بکری راوستینیتن کاریگریان و بگشتی لسر و پروسه چنه جای قادر تمیز سروکی نوان دالی کلینی روشالات نوین ارسام جه انقره دپرسم جای قادر تبخیرات یا کردستان 24 قاسی من دیتی او 4 روزه اردوغان با اشکرات بجیتن کاریگری شر ایران و اسرائیل لسر ترکیه هیا به چه رنگی کاریگری هیا باندور هیا Evet, öncelikle Türkiye bu savaşın başından beri Türkiye seri ve dizi erişin İsrail derketiye dixwaze le navçe arami hebe jibo ve rol dilize karın diplomasi dibe armanca Erdoğan و وزیرین درve و پیوندیان بردوامن لگل ازمونن عراق و سوریه ام همو دزانن کو بویرن وها شرن وها باندورا کمزن لآبوریا ترکیه دکن تنه نل نافچه دا اصلا جهان دجی کارگریه و ارشه دبه یا دویم جه اوه پرسا گرینگ جی لنافچه سینورکی دریج یا ایران و ترکیه هیت آرامیه که لسر سینور درست ببه وک سوریه اگر هیا پنابرین زده هجمارک زده کسین کو جشر باندور بونه بره خوابدن ترکیه و ترکیه نچار دمینه د سیاست که کوچبریه لوی درجه بجیب که پرسکری که دنج اوکو اگر هیا هجمارا چکان لنافچه زده به پشتی ایرشن اسرائیل مخابن ادی تو والا تک نه اولیه باشه تجاه قادر دهی سرکومار ترکیه خفتنه که بالکش کرگوتی او موشکین دور موداین بلزن مبریاره لترکیه برهمینین اونوکه پروسه برهمینان وانیا بردامه دزیتر جو وقت خو کفنه دسته ما برهمینین بوچی اردوغان افگوتنه دویده میداکر ما ترسی لسر ترکیه چنه Evet, işte aslında راسته من جی خواست آماجه بوی بکم بوی و گره بدم برز اردوغان جی وک گوتیه لنافچه ایدی همو ولاد بره خو بدن خو پرچکرنه و بچه خو بو اولاکاری دابین بکن مخابن ما تشتکی وها ندخواست لی هن اکترک هن نافچه به آرام دکن نارامی درست دکن بسری دجه اسرائیل تی لی مخابن اول سر ترکیه جی مطرسی درست دکن ترکیه جبر و نچار دمینه بو اولاکاری خو چکین خو پیش بخه اول نبو ایرشه جبو خپاراستنه جبو همبر ایرشکاران جه هلوستوان دور بخه ترکیه لنافچه دخوازه آرامی چه به ارنی نزیک ده به هر تم جبو نافچه لمخابن وکونجی دزانن لنافچه پرسکرکن اولکاری جدینه و ترکیه حتی کوج دسته دخوازه چاره سر بکه ترکیه ددمن داویده ترکیه به پروژه یا ترکیه به ترور دخوازه لحمون نافچه آرامی دابین ببه ددمه که وهادا اسرائیل جاره که دن بو صدم نارامیه باشه اجای قادر شر ایران و اسرائیل چه کاریگری لسر پروسه آشتی و چارەسەریە و پێنگاوین یاسایی و دستورین و پروسه لترکیه هیا yani bu barış sürecine ev prose aştı yancı Türkiye be terör mexabin bawe ki neyni de be bandor bebe led astaki ne bilinde demek ki Kürt de ku henek tengezari dürüst bin henek paşketin içe bibin le armanca sereke ya Türkiye dixwaze le navçe peywendiyên aştiyane
ser bikevin dixwaze navçe bêçek bibe û dixwaze hêzên wan zêde bibin komara Tirkiye em dixwazin geşedanekî aborî çêbibe ji bo vê jî lazim e pirsgirêka ewlekarî nemîne em naxwazin rondikên çava hebin êş hebin azar hebin Başa. em dixwazin aramî çêbe lê mixabin dîs şerê İsraîl û Îranê dîsa dê navçeyê nearam bike ez bawer dikim dê ev reş dawî bibe û چاوا بدایی به هجای قادر در روزای که ما هرش اسرائیل بو سر ایران سروکی ما هپید بجیتن پشت ایران نوره ترکیه کیا ده هرشی ترکیه بکه بوچی گوت نوره ترکیه صدام چنه ماترسین امنیه لسر ترکیه و هرشان جلای کی ونه Yani aslında bölgemizdeki li navçe dema em hevsengiya jeopolitik binêrin ev nêrinekê rast e ji ber ku di navbera me û İsraîlê de piştî Lübnan û Sûriyê êdî navbera me de dewletên gelek lawaz hene bi nearamiya İran û Iraqê ji Lübnan, Sûriye, Iraq û Îranê êdî tu astengî namîne li pêş İsraîlê dibe sînordaşê Tirkiye ne ku dor were Tirkiye eva têwate ku İsraîl gef li Tirkiye dixwe û Tirkiye jî vê dibîne bi vê yanî radarên Tirkiye dibêjin em vê rewşê باشه هجای قادر حال به در وی خاله بو ما زلال بکه بوچی اسرائیل گفال ترکیه که جورین گفن اسرائیل لسر ترکیه چنه و برسی و ترکیه چه بو Evet, aslında burada Türkiye'nin li vê derê ez nêre min newe ku rasta rast dê Tirkiye bibe armanca İsraîlê lê İsraîl yasa nas nake mafnasiye qebûl nake lê divê pemberî vê bergirî bên pêşxistin em Netanyahu kiryarên wî nebaşin li Gazze'ye em dibînin komkujî hene her wiha başûrê Sûriye dagir kirine dîsa hem rêz de yekparçeya axa Îranê negirtiye welatekî wiha eger heye ku Tirkiye jî bike armanc gumanên me li ser vê hene mirov nikare pêşbînî bike dê çawa tev bigere bi vê armancê siyasetekî ewlekariyê tê pêşxistin û Tirkiye dixwaze li seranserên navçeyê ewlekarî were dabîn bibe û dijî İsraîlê helwest bigirin. گلک سپاس هجای قادر تمیز سروکی ناوند علی کلین روشالات ناوین اورسامه جه انقره